Ele na o le wha masina. Aia. Se fulu lima masina e mawhai ai o na tula i Samoa i ona lava vai lua. E tali atu i popo ngā tia, malawhale natura, o nionge, o ha uma lava nā mea, se fulu lima masina. 15 months rather than the 4 months that was forecasted before. So you see, ladies and gentlemen, le ai ola o li ima pese, le se tupe, ya kupe ko puke o lewa ya ku, ya le tamau ai. Sfulu lima sina le na, em fai foi on fatau mo ia tatou swau. O tau silsila ia, pisa nei leo se plan o swau. And then, of course, the emergency unit of government has already had a plan. Le so na wa whamai ai e le konkalate stasi foi o te mali i o te maitai. Le fionga le swafa ia le malu Celestina. Mai le vea ai lea o ia o le officer city. O le matanga luenga, o le whapatunga tupe, o le nupi wha. Samoa National Provident Fund. O mai ai ia le konkalate tolu tausanga mai e ile nganga fia whaftai le nei foi te mali ia ma le fionga le swafa. Le malu Celestina, o ia lea. Sa ngafa ma le mata upu lea. O le vave ai o na maua le sotanga manai o tātou mātua ia na manuia le tātou whinanga o le sit seni New Zealand. Ma maua ai ina le tusi e loa ai ua tāo fia lana pensione le masani o na maua i Samoa. A o lea le atali lana emergency benefit i New Zealand nei. Le mawai la na fase lau valu se fulu ta la New Zealand ile vai aso. A tu wala ile vai ile lua vai aso. O lona winga. O sele a ile iwa se lau onos fulu ta la New Zealand. O le fionga la ya le malu Celestina. O ia le na le sa lai o na vavetele o na maua feutunga inga ne. Ia ma tali ai loa ma whaamanuianga mōna i o tātou ta mā, ma tina matua watu whaamalolo fionga le swafa le malu, Celestina, ia whapea fo i lo ofisa sa autou ngā lulu e whatas, le ngata i le vaitau fo i o le awhionga le te whono o whai ilangi le wholaunga, le sunga e pali i panoa, ai le tula i mai o le fionga, ia tautai o le tua sivi, ia po le fionga fo i a tangaloa Eddie Wilson, o le te whono fau le na o le wai nei o le nupi wha. Whatasi ai, ma le whamatu mai o le fast food ma le tolu miliona ta la lena vai nei, na atoa iai le se fulu pasene o le tupe a whai na tufa ia Januari o le tausanga le nei. A lena toi tufa nei le masina o me. O le knowinga, a tilo matanga i ai i le ola o le tamau a inga o le tenu ue fuafua i le whaapatunga tupe ma le vaenga leo le nupi wha Samoa. O le matua tele o whaamnianga na saa mai i le amatanga o le nei tausanga a lea na uma Februari ai o mai le masina o me ma le amatanga o Juni lea fo ina toi tufa i le si fast food tolu miliona o tupe a le ufaisa whanga. Ia, tātou patipatia nei ngā ruenga le lei, ma nei ati na e le lei o lo whaasafua antu i lea tunu. A lea lava e ui o le isi au vale ia mawhai mai. E lei se tupe, lei se a, lei se tupe. E lua a wala e alu ele tupe ele na itua. E alu sao lau sao whanga. O leisi e alu e tutongi ei ia sao no ngā tupe. Na tu ua mai ele i mai o na tongi le na no ngā tupe mua. A fitai i le malo. Le voi no auto fa fonga lava. O fatalo no ina le te fono fau. Le fionga tautai o le tua sivi tanga loa Eddie Wilson. Ta ia sa no ai. Le ataua, this is the first time. O le taimi mua le nei ua o tilo ma bava ai i le atina e le atinu.
e matautia, mo o ai i le tasi tesi ma le 5 biliona tala ma aseta. O le whaaputunga tupe nei ale atunu, o lo whaia i ai sa whanga, ale au tutongi la fonga ma le au whai la fonga. E se ala tu tupe tipi mai le inland revenue, e se foi ma la tu sa whanga, e ave whanga yoia le nupi wha, the National Provident Fund of Samoa. Tasi foi la lea, matanga luenga, fatasi ebal matanga luenga le UTOS, po le unite lea o le vaenga o tausi maa maenga. O lo iai fo i sa whanga lea tunu o lo whaia, iai ma lo whanga yoia. Tasi ia vaenga te tele, o lo mawhai ai, o na fuafua le malo na tenu no mai iai ni tupe. Internal loans. E whai ia tātou me ia tātou te vesi e nei. Whatau ia tātou valele. O kai le tele o mea o loa e mana o mia i le atunu. Peitai. Wa sau no fo i le fionga le te whono i atanga loa Eddie Wilson. Le ataua e si le sila i ai i le mea o tūlai mai nei. E nā o le whā masina sa fuafua a whai e tūlai mai se whawhita uli po o ni mala wha le nā tūra. E a whia ai Samoa mo le tangata ma le tamau a inga, le soifua malolo ina, the economy. Kua uma o na whaata oto mai. E le na o le wha masina. Aia, se fulu 5 masina e mawhai ai o na tūla i Samoa i ona lava vai lua. E tali atu i pōpō ngā tia, malawhale nā tūra, o nionge, o ha uma lava nā mea, se fulu 5 masina. 15 months rather than the 4 months that was forecasted before. So you see, ladies and gentlemen, le ai ola wali i mapese, le se tupe, ya kupe kou puke o lewa ya ku, ya le tamau ai. Sfulu 5 masina le na, e mwhai fwoi ona whatau mai a tātou swau. O tau sirsila ia, pisa nei leo se plan o swau. And then, of course, the emergency unit of government has already had a plan. Every month, including from May, June, July, tolo mali e mai hai o le vaa swa u te le sau wha tumu tātou tane i lungo le wafu, to e maunu atua i atu. To e resi masina pa koe sau le ma. La le mele wo ia. Ono o le tātou foreign reserve, ma le tātou tupe o le atina e lea sa te wifafo e mafu mai. I le trading of money and the exchange rate. Now, we're sitting on 15 months forecast of that foreign reserve. E mana i pe a mana malama le le ia. Ai lo leo au mai lea whamtalanga, au mai lea whamtalanga. Le ai se tupe, le ai se tupe. Ai le me le ka mo i fo ma fa o i lumo kesi a otu e lau pueata e tapu e mai ia whaipule ma te fono o fono whawai. O lai sengi kupe. A la lo tō manatu, i le se miliona lelo o tō e whaopopo atu. I le tai 2 miliona le sa ia i o le poroketi. A le whaatutu e le tu Samoa Waters. So there you go. You have no answer to counter the government of the day and all the manifesto and these projects. Namas tal na o mea lea ngā ia mai la umai. Ai o tātou masani ai. Yo o fo i le sunga le lauli ala mare toa le fionga ia i le di Palemia. Stama i teimi a malangai a batu ua o la saini le tupe. E fo i mai ma le sau moria. E fo i mai ma le oso. E fo i mai ma lofa anga mori po o lea e te taua o na sau masemea. Sa iringa ma lo le na le fai nei el Palemia. A le ula iei. Le mai e le se fai longa. Le se tike li le lava le o wina le ialu se universite. Aia.
Ngai ngangu pangu le nā le fionga le li Palemia le sa oi mal tai fia selau miliona, tai fia se fulu miliona. Skorsipi. Ese le tā ua tele. O le tātou le amana ia ina. O le pola e motu i tua. Ma whamatalanga awa na pawale o le mea le whenei na o le tau whaleanga. Tau whaasese. Ioi, matua inga. A lo tilo pea le atunu uma mai moa. I le mata utia o whaamnianga o lo sa saa mai. Marilingi mai mo le atunu. Ia pea na ufai atu. Na vevesi nei ina ua saula auli. I le private jet. Wai tau fo ia ila utala le merena. Vevesi le taungatao le jet e fio mai aile lifa. Le i Palemia. Ai nao na saua le Palemia. I le tama i wa apa u fo le lo toke lau. Ai wa ai le alu i lunga. Le malanga langa i lunga. Moi talo fai le Palemia. Talo fai le Palemia. Toi titi i sulu ma lavea ma oti ai pe tupu ai se manua. When did you ever think and have a concern like that for the Prime Minister? You lie. You lie people. Tala pe pelo i o ni te ngata ma la tu whamatalanga e au mai. Feita le chet, whamaila ia talo whai le wapa o sauele. Sauele. Koi kikia. Ti e mai le Palemia e se asini e whape voila ele o tangata. Tole. Ia ke eris ka mai asini e asini. Pa ngā alu Palemia ma amo le asini. Come on, man. You're crazy. And this is crazy. Ele o tangata uma tātou te mawhau whau. Awa o mea uma ia e whaatupe ele maranga le Palemia. O mea e entitled i ai le Palemia. Ia. His entitled, his travel to be financed, his medical to be financed. He's entitled to everything. Ia. Ele se mea le rei la. Ia lo tātou. No for ma whau ni mea whapena. Ia. Au le si a mea tā. Ua lava leo. Ia te. A pea se i tu uia le awa noa i le Palemia se i whailo na iwi. Tu sina teimi le awa le i Palemia. Nau le tau papa ia tu al Palemia whele mea ia tau langa mai. E le tisi o to e tu malo le teimi le nei o le tu malo le Palemia. Ua ala ngā tatau ia te ie lana ia tatau. Ma lana fo i whaasino manga. Ma lana whaatau tenga. O polo kala me uma o te tau o na whaatina sa ai marilingi atu le manuia i o tātou ta ngata anu uma o Samoa. Tele e tupe o tufa le neiva yaso, ma le lava yaso, ma le amatanga o le nei tau sang. Ai pisa fo ia i le tupe a sa whatala tau ia. Ele o maea, mo tā walunga. O sisi le fu o le manu malo e le fionga le tā male fale ia tu ia. Nā fo ua toi e whauau na tufa le tupe. E altala ale. E ase mea ko kau kala i fua i tupe ale i tu malo, ma tupe sa whata ua uma o na whata oto e le malo e na fuafuanga whai. Ese le tāua. Fia lava ina ua whanonga longo atu o toi e tau nuu i whanua. E a valele la iti nei o Twin Otters e lua. Le pētai fōringo se spia fō lea. Na ave mamao i lea tunu o kanata. Ina ia whaalele ai, ia afi, maisi tō tonga, ia maise fōi. Awa, o tama ia, pe mawale tō o sifuru lima, sifuru ono pasese e whemalanga i le vā. O tutuila ma manua, ia whapea fōi, ma tātou i whangali i mawhaleolo. miliona la le o mai ona whaatino i nai ia le whaalele ia nei waalele ia ma le fōi o le a toi mawai le tele o tupe.
a le tātou Samoa Airways, ia ma whaua pēr le ngā ruenga so tau au o le tātou Samoa Airways, ia ma le atunu ua kanata o lo mawhai o na mamori atu ei o tātou wālele, ia ma toi whafoi mai ai. $20 million that was used to buy Samoa Airways for repairs of the 2 twin otters have now been secured and has flown successfully back to Faleolo Airport, International Airport. Oh, sele mana I te leo le nā, nā wha moe ia, nana winga la, toa o tātou waa la, popo o ia o wha tali nei iai. Ia, mo seisi fuafuanga le malo mo le lumana, ia o mo le teimi lava le nei, ia le ua. Ta oto ia, ia isi tupe ma se leni e tangata wa mai o na wha o atu I Samoa, ma ua uma fo en tapena ina, ele Central Bank of Samoa has done the legal pathway for all the investors overseas that would want to buy shares of the Samoa Airways. Le lau mai ona whaatulanga le tulafono alo I e pui ai, le saunga le mu o tupe le au investors, e awa pena fo I le atunu ua atoa, o lo fia whaini o la atu share I le Samoa Airways. Ma ua whirwhiri ai fo I male whala puputonga o le unite o tausi ma vaenga po o le UTOS. They are the administration body of the investors for this plane. Ia mautuai, ia le tātou sotanga, whawhaipaanga, a private partnership with the country, the population, the Samoa Airways, and the government of Samoa, and the people of Samoa. Whiri mele lei, tālawhalava, mālolo sei fumanuia, a Michael Utualunga, tālawhalava, Sulesha Akari, tālawhalava, watching you from Wainu Wamata and Lower Hutt. Tufal tātou por Kalambe, tāua tele. Sāvali sa tele, tālawhalava, mālolo sei fua, Emma Vaipua, ia, whapefo ia le sunga ia whapa ia whipulai, John Etuale. Alo whaftai le mafutamai John, ia whapefo ia Heaven, 1987. Mai, manuia le tutel nepo, matamatatu I le home of the Braves. Okay, obviously the United States. Whamamalu uta perese, tālawhalava, John Etuale, alo lava, e tele lau whaiti ke ria e le ni whai mantua fo ina mea lina o le ese senga le mea le poto ma le mea ta o le ata mai le poto o le mea o a oina o le ata mai o le awala e apalai ai lau poto na o a oina knowledge and wisdom are two different things. Knowledge is a learned and knowing the facts. Knowledge is learning about the facts. Wisdom, is the application of the learned knowledge. Ina whātau nu oila I leo le mele te mawhau iai. Mentua le se senga na upuna e lua. Le poto ma le ata mai. Knowledge and wisdom. Knowledge is the learned exercise about the facts. And wisdom is the application of that knowledge to be able
to find out the truth and about the facts. Yeah. Allah ia wa ma mo so me ngal na me.